Ada for me that's it. It's none of one day or dear. I already am already a fit. Now the offense wa in Shining could be new. Found something more bossy. Like I said, a radium will 2026 because of we in Shiraba, we in Yamba. A radium dual. Now, Obefi 2026 for fair. Wow, oh, Sherman. Oh, Amen. Kame, Saka, Amen is 7 times. Already shout, no, you can say, I attach TV. Attach TV, then now, about your default was engineer. But as a fire God's revelation ministry, no. But if you can see him, Christian Council for any score. Ever about John Dramani Mamma, so any score. Now, some miss score no munyano. If you say, Papa, Adom Chimpia, the voice of God. Philadelphia. The movement of Adom Chimpia. Umpo, watch na dream. And yet, Tvgh, only pebia or I so to me express it or your mind back and not on my papa. Because movement in your mind. But you can't movement was a part which you buy no. Pepacho, anyone the King Shatawale, the SM boss, the Gaza boss, SM for life. And me belong to the SM Gaza boss in Jamaica and the King of Africa. That's what king, nobody. But you Papa John Dramani me score. Na Christian Council so nya me score. Na me Papa Adom Chedua ho. Obi ka say, na o de da kokko Papa Adom Chedua nye enkoka bibi. Na nka se papa de okoko na chi. Pani no da oso dai. Babu ne kan. Wo se na nkoko abe den. Ebe hye nkonwa sayare na mpani fo na den asoso dai. Papa Adom Chedua so dai. Na papa na kire aka nokore ahwe Christian Council fo nim aka nokora che se mo ya mamboyfo mo ya dai amamboyfo ni nyina ne se ya papa Nana Akufo-Addo ex-president Adogagai Ado show boy we na all ye campaign 2016 kono na Ado show boy me gina ba bia simpie so no ka se Ewurade Nyankopon na me sa tare me say Adegaga Ado show boy no a Jafta because Jafta na share ka che Nyankopon say Ewurade so ma me kona me kodi nkudi mo a se me ba ade me di kan be fi me beda wase ene ni training upon Nyankopon ba say Adom ahon fetutu bom so Nyankopon Adom Nyankopon ni nyame na o ma wiase nyina gitum sampa Adom nyame eye adwuma na me kura so me tie me gitum na osusu a ohwe me ugitum me pa cho on saka video a share man ko kan Papa Adom Chedua sa so odinfo akwasi antwi me de ne ye nko na me ka ho asem waka no kore wahwe Christian Council fo ni maka no kore de ya me so mebo achi na ite se ne carpenter ni about do we na kakakra no all finish no me ma finish Papa Adom Chedua na ni wasem no na we na Ado show boy share boy Ado show boy ntime afa Cathedral na nko ba bi o woni de obebubu aban property or say no because record must set back again. Ne papa bedi your mind so obey ceremonial president no obu oman no ya etimodimu ahokyere ne kom papa yisu be koy ba ya wo dini papa bro se me papa de wo kan second king so ba bia wo se me papa de obu oman ne mire na me de scorpion ene e ba mo so what I say Ado show boy ba ya do gaga ba dollar huri dwom na wo ya huru dwom obi a wa hye nyame bo okay Ecclesiastes chapter 5 one go ni so was Nyankopon pen kwasiafo bo hye tio nyame pen kwasiafo bo hye na papa ai gagai Akufo-Addo nanan won ye du ba mi kura de ahemfo kro tumi am say toilet roll tea roll get up and greet me na Akufo-Addo you feel who say wa hye nyame bo na wey ena Christian Council for mu di anim oh indeed nye papa opoku nyina no da ball so edu ba bi Captain Smart o ye Pentecost be soja o de dade hyejem na do call no wura papa
opoko nyina turu mi se suru papa opoko nyina ewura no to na toilet 7 e kan no so bro nyane nan ama papa ba bonten by force e be kan se oni sika ye ya mami ye friends se sheria yikoyi na anyansafo mu wo he papa no ka che jo mama se anyansafo mu wo he no sa papa no nyino mo board no so ya ye nua ye prophet vitokusi boati omu nyina da board yi so won didi se peche na me ka kirem se enye sa Cathedral yi ene ma akufo ado nwumo ye nyina ya hu so nyame ye nhyere mo kekewu eno na omutu anamo papa ye to aba ye de tia no ya 20 MPP ya na MPP de mobile power no agisem abafan mo asase su nyina ewu ansama aba power na abafan mo asase su disable fo nyina ewu asase su de ya ene mo boa mo da so party ai disable na we ena kese ka so cause kese ka setimodin for nkokrofo adwemboni omutirimu dwen ka be fitane adwemboni eni nipa boni omo mpese oman wi ebe koso we yinu sa kokrafo wi wodi sofo no na mo 20 years wodi sofo di transfer ska eni ye transfer akwa welcome service ye send off service na mo jiska mo ton sase sa wodi de mo wi so asore no enya mu mo special places na mo te cars mo sande mo makogu asofu diem we no mututu omonan na joma ama bra oboto no se me ba sa swimming pool abranche your friend Raf also on your advocate you say den no okoyi ade me pacho Ghana ha nyire yehu ye wo mo chi abranche chichi wo mo ka ho edi ko di na ni ko to mu ni nyina papa akufo ado wo na wa hye obo wantimani so mo chi Ghana meburu tumu ene na she Ghana meburu mo before me ye to abati ya mo ye turn back to back na me makase abaya na nse obakoto tamale ene so NDC for me wini o meje afie MPP sem won fan sem ba bi nsuonka NDC for me wini massive voter MPP benya kra no 80,000 won fan sem bi nsuonka we me nkase me papa Adom che dua asema aka no ana ye me da Adom nyame aka no so ene Adom nyame aka ba ko won twi meko no wotwi ayi de ba yere meko wan twi nka dokun meko ntimi beboaw am wotwi nka dokun meko na wei ena nkrofo yi mo ni won fura kakraka se bi die ono mo de ko ma joma ma mo ko pa na joma ma gina simpi so oh me papa no mama so de odonyame hu me papa no asemo ne ba de ede na mo obi na ahye nyame bo na mimi amegina mama me nhye nyankopon boye na Cathedral yi so mo mo se ya amana donko ena nkrofo yi so akofa auditor so mebu for instance won mebu auditor be no mo ade o figure aba bontin na mama ka chom so the for instance auditor ina gunos auditor na eba na won bebu na won hwe se efimi ani hu no won abi se nyankopon ope Cathedral ana ope university guest house na ade university so kwa se onya apartment tinem ne wana nyankopon ope ana nyame ye ntopa de magana ma nyina oso bi se nyankopon ne nyame kire ne opa odi saa amana na kufu ado etu ato aye swimming pool no obekọ na wakoya ama no so se me to aso ameto aso we na mpanifo yi ede wonim hantwo nwafuru brekete na emi se Professor Michael Kwe no jina finfin se dan me pacho senior bi me pacho mo man hwe Christian cancer fo na ekoye no wo mo fra won se Christian cancer no eno ena me pese hwe sia but as one obi no na furu ya flat sa kokurafo yi wo bi no na furu ya flat na nyansafo mu wo ka se 2016 ka se mama ye kromfo na sa Cathedral mo ma so da na musia ka mati we discard bi Pentecost ya so for na di one city ya beti nkra de ka ya babo asan ba bia mi wei Pentecost so for by ofiri ba bi na ba yo ene so sia so dan na sika e fa ne nsem 150 cities mo ba tunu ene papa na mo mo sa pamuni finish house eye dan ye ne papa poku nyina ba di e na sha Cathedral nim
na afa de bedan yanwe amna ayo no de guo no asai ye ne adwuma enye mo pese okoma akekere Ghana ho kire aba Ghana so no ena mama se oni de wonye onye so ono no kache nyame so be man dan a kabade san wasi enti na dididi oka obeye JMW oka obeye ne no ena papa Adom Chedua wote asemi a no se no Christian Council for wo frɛ obi amfa call no eno poku nyina kofa call yi papa Adom Chedua so mje ne ebe wo dia na I love it also be love it wo dia hwɛ video no ra monim ne enti aga na mote prayer warrior ahohare Yes. Abreading. Yes. And no na mushe muki na mimi hu ni say ye we group. Me hu ni say ye ghetto group. More exaggerations, imaginations. Look, more exaggerating yama. Die ni ho nyina mo amana wo ho. And na mo say eno na mo break loose. Yes. We are ghetto boys. Mo say mo ko all night. More than in trivia, allegations, accusations, litigations, complaints, and charges. And I'm watching sending payable. Modi Yesu diatos. Wait, I am rebels. Yes. Boko Haram. Boko Haram be rebels. Empire software bomber muna what is say so papa fie biribi ho o ma me fie biribi ya afi upom paebo na who said you ko fie and na Ghana Christo some friend empire Christian Council for the dan yenya ho kosi National Cathedral ye ko bo atofo mpaye wo ho nyanya me ne dansefo no na mo nya me Cathedral efa aban ho enem guasi akwa abaya sorry and kremofo simos won kwa aban ho there be sanka mompaye ti ankanya ne samodi asresre adru Jubilee House no media anka metu aban for man penny remain focus awanem na ma biara distracted kosi say mena mo declare me antichrist no and ya mo be Jesus e kire dia be di me machi mo de brofo and na mo de upbraiding by tender by fire against all marine spirit the one spirit that somewhere mo brofo de so enkas na no obi aduane hwehwehwam so enkas mo ginegina otani mo kambrofo a asede ya wu kwasi broni ane ya wo mo so mo brofo no kasa wo enkas oluma wani mo nsam no way and Adom Chedua the voice of God abobon adwere wo se woni ni se atwum wonfo kapukapu semini yi enti no won ko mo futuom na ye den na muslim fo esi omo national mosque no won kwaje aban sika wey ana papa do kasa na no ni wure fibi ana papa do Chedua we dem fa asem no so na complete papa wure fi nkan se obi so mo say unzo ka se omunyi obi a waso dan papa do Chedua kra ahaya no hwa asase a watone o hwa aso dan a wasi e wo poku ase ai amasaman haya anya so dan ketwa na papa do Chedua me patcho isanka obi so mo say wo hu nya da na president bi abo mu didi omoma omfa omoma mra bonten me kire se omoma titifi omoma nya adwuma omu nyina dide no sika na mu wiaye ene de omu ni ho hwe o Adom Chedua nyame hira wate nyame hira o sa krofo wi anka mi suo mi nkam enye me ya anka se stroke ena chichi omu nyina gu fom because omu ya amamboyfo omu nitima omu ni abadan ma youth Ghana youth no Rollins by microphone ko Rollins by omu ye Rollins spoke a person they go for by the same people ya papa Thomas nyame fa crazy or by the same people one am say father of the land when you wicked nya pataye
Ghana mebo university ebi nya adwuma anye amana no ene de mo kodi hu nkomo mo ye wicked ene obi pa adwuma ya kyese mo ne omo da afa ku nyina abra ye chairman of Pentecost ehia fugu asore ni Martin Sofpani ehia fugu asore ni President Sofpani ehia fugu asore ni ya ma me shele ayiko se hwan ehia fugu asore ni esumu di pay then am this can here mon kire single company am bi Ghana kese mo de o man ni sika nkwa na mpesa mo de bisa bom ta papa de uche duase en kan kese mo amunyi mo botom sika na mo fansi dai na Ghana fi hu se mo do Kristo enne mama nyamesom aye tan enne mama nyamesom aye eniwuo enne mama nyamesom akachi na urade bi bisam urade o be bisam munyi apataye munye heartless mun simiti ase na munsu hwele ya papa do je bia yo o chama ne so abontate aso God will judge you what your man we na kwala raf ko bia de ne ho aka mun kura mun ko gina ban so akufa de 10 times no ye bibi mfa ho o ja swimming pool ene mama bai kra no de nam gu ma anka ebe yi dia markets ade akọ schools akọnua de na ma school kola kunya badaye kamo ba mo ko papa ne tem kan chese papa faye bibi pati asema mama ka chese mo faye bibi fasisi man Pentecost mon kan asododo a asodan dodo a mo wo Methodist mon kan asodan dodo a mo wo Presby mon kan asodan dodo a mo wo onyame hu mo bo na onsre yen srebole fa chem fama mo because yakopon bu fushi wura mu a mo be wuti se nkokọ mo be wuti se elima no enyame bu fushi so be ba mo so ya papa mama adum chedi ase diulem na mfa ho no hu se muslim fo abeji sika de akosi o na hira ka ayi mox no orofo she video yi manenko nkoka ayi Pentecostal council se hwan afo ne nsa no munya adwe sakra wanyi wan ya cake bibi papa bi ani ho kade mo man Ghana montwem ho kise council fo na mama mfa Ghana nkoboko maye muni ekufu ado downfall anado downfall eyemu masa plan fo from de ko papa jo mama nyame nshira wate se watuma kan wadwen kane no ba first to yin na we ya hoti se we de hwemfa ho ena saa awudifo we ya didi wo na so mu twetwe abada bom enyansafo emu wa himfa omo kan sama yagu so ene wa ba na me pa to etrimodin honhom fa tutiri na freshly ni pen kan ko no se ye jeri no se wo check ne sa sofo wi pesa waji nyina no mo mfili nyina mra se wanya jeli wo na jeli wo ma nyina jeli na omyere ka ho anyo man Ghana hunti e no mo bobra awrade enhirae no enhiro man Ghana on fa ni midie nyansa ma jo mama papa dum chedu ya se ampani ampa se waka no kro we dia menya no kro nika na awrade bi hira wo hira mpo ne yenda so enkwani ahaya attention TV me da for your God's Revelation Ministry no me wo Abelikuma Agape William Street me pa cho me nama e na Tvgh studio no se no so untumi mfa so de mpa cho 0543 41 91 60 o china brother Brian so e ka sunsunsam na sunsunsam 2026 sunsunsam best for Ghana all the Pentecostal churches will go down because you dey no kore e na beka mo sa adum chedua aya antichrist mo kra na mo si antichrist no mo Christian cancer for mo si antichrist awrade hu mo bo no nhyira ye nyina bedase makra bye bye